Danas, tačnije večeras, od 20 sati u Ustanovi kulture Palilula na sceni Stamenković, jedan zaista zanimljiv i kvalitetan koncert pod nazivom Poznati zvuci iz slike. Jednosatna muzičko-igračka razglednica koja je osmišljena kao jedan novi prikaz poznatih kompozicija koja svaka na svoj način obeležavaju podneblja iz koja potiču. Dakle, zaista zanimljiv koncert, ali više o tome u narednim minutima. Vaši gosti, Goran Jeknić, harmonika, maestro harmonike, nekada član Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, borili se dugo i svirali u inostranstvu. Dobro jutro. Dobro došli. Poznati zvuci i slike, dakle, vaš trio, da predstavimo dakle, i članove ostale trija. Moje kolege Miodrag Paca Milekić gitara, Dušan Zdraković kontrabas i sa nama će večeras na koncertu biti Evgenija Veda, naša balerina iz Rusije koja sa njenim koreografskim minijaturama potpomaže naš muzički instrumentalni program, to je to. Već sam u najavi rekao, dakle, ukratko samom koncertu, možda nešto više da nam vi kažete, instrumentali su u pitanju, je li tako? Znači, to je instrumentalno-plesni spektakl koji je baziran na tradicionalnoj muzici Balkana i poznatoj svetskoj muzici. Lepe su numere, poznate, obrađene u novim aranžmanima uz sjajne plesne tačke Evgenije, to je to. Jedinstven koncert, možemo reći slobodno. Pa da, ja mislim da skoro na našim prostorima tako nešto nije bilo. Specijalni gost domaćin? Specijalni gost domaćin? Kažu Aleksandar Radović, perkusionista. Znači, Aleksandar Radulović će biti također sa nama večeras. On je perkusionista, sarađuje sa nama. Znači, nije u osnovnoj postavi, ali uvek kad imamo nešto, on dođe i pomogne i tako. Sve to dešava se, dakle, desit će se večeras od 20 sati? Večeras u 8 sati, 20 časova na Ustanovi kulture Palilula na sceni Stamenković. Kakvi su dalji planovi vaših trija? Pa, dalji planovi su već krajem novembra meseca imat ćemo ponovo koncertu na istoj toj sceni. Imamo poziva za inostranstvo, bit će i koncerata po Srbiji, tako. Za naše gledalce ste ovom prilikom pripremili i dakle jedno iznenađenje. 5 puta po 2 ulaznice. Evo tu su dakle ulaznice za večerašnji koncert u Ustanovi kulture Palilula, scena Stamenković. 5 puta po 2 besplatne ulaznice, telefon je 3612111. 3612111. Koju ćemo numeru čuti mi i naši gledalci sada? Čućemo jednu prelepu vlašku pesmu Mndra ja se zove, iz našeg repertoara, bit će večeras i na koncert, to je to. Ništa, hvala vam puno na ovom gostovanju i vidimo se večeras. Izvolite.